Razvitak istorije kao nauke možemo pratiti od starih Grka, kad je istorija podrazumevala više elemenata. To je znanje stečeno raspitivanjem i slušanjem, poznavanje prošlih događaja i izlaganje zbivanja u prošlosti. Ocem istorije kao nauke smatra se Herodot iz Halikarnasa, a njegovo delo je izvor za grčko-persijske ratove. Različito je čuti, videti, zaključivati ispitivanjem. Sve su to elementi iz kojih se naravno razvila istorijska nauka, koja danas podrazumeva istorija podrazumeva istorijsku nauku i istorijsko delo. Istorija je društvena nauka, a u grupu društvenih nauka spada filozofija, sociologija, psihologija i etnologija. Filozofija je nauka o razvoju mišljenja i ideja, sociologija proučava uslove i zakone razvitka društva, psihologija se bavi duhovnim životom čoveka, a etnologija proučava narode, običaje, stvaralaštvo. Za proučavanje prošlosti koristimo istorijske izvore. U vašem udžbeniku podela je na materijalne i pisane istorijske izvore, ali nemojte zaboraviti da je podela istorijskih izvora na ostatke i na tradiciju. Ova podela na materijalne i pisane istorijske izvore jeste podela na prema materijalu na kome su oni ostali. Čuvaju se u muzejima, bibliotekama i arhivima danas, a kao pomoćne istorijske nauke, pomoću kojima se istorija bavi o proučavanju prošlosti, ona koristi hronologiju, paleografiju, sigilografiju, heraldiku i arheologiju. Hronologija je nauka koja se bavi različitim načinima računanja vremena, paleografija proučava pisma, sigilografija proučava pečate, heraldika grbove, a arheologija proučava artefakta. Za proučavanje prošlosti jako je važno računanje vremena. Kod računanja vremena godina se deli na solarnu, znači vezana je za cikluse oko okretanja Zemlje oko Sunca, i na lunarnu godinu vezana je za mesečeve mene. Nastao je sistem kalendara, formirane su, odnosno nastale su ere kao razdoblja i imamo dva velika razdoblja, to je hrišćanska era i stara era. Hrišćanska era počinje rođenjem Isusa Hrista, a vreme pre Hristovog rođenja pripada staroj eri. Od vremenskih odrednica pominjemo godinu, deceniju, vek i milenijum. Decenija je razdoblje od 10 godina, vek od 100 i milenijum od 1000 godina. Kod načina računanja vremena u prošlosti se javljaju nekoliko karakterističnih načina. To je od prve olimpijade, tako da je prva olimpijada, uzima se da je bila 776. godine pre naše ere i taj olimpijski ciklus traje 4 godine. Onda od osnivanja grada Rima, 753. godine pre naše ere, i ovaj način računanja vremena zove se još ab orbe condita. Vizantijska era ili način računanja vremena od nastanka sveta, ab orbe condito, počinje 5508. godinom pre naše ere. Sa pojavom islama uzima se da je godina hidžre 622. godina, početak muslimanske ere. U prošlosti su korišćena dva kalendara, to je julijanski kalendar i od 16. veka 1582. gregorijanski kalendar koji nosi naziv po papi Grgoru VIII. Faktički došlo je do razmimoilaženja, odnosno onoga što je račun u tom trenutku davao i da bi se izjednačila kalendarska godina sa astronomskom godinom. 5. oktobar je preimenovan u 15. oktobar, tako da je ta razlika prevaziđena koja je razlika između julijanskog i gregorijanskog kalendara. Inače, opa Dionisije Mali još u 6. veku je uspeo da izračuna datum rođenja Isusa Hrista. Čitava prošlost ljudskog društva deli se na dva velika perioda, to je praistorija i istorija, i period istorije deli se na stari vek, srednji vek, novi vek i savremeno doba. Prvi period u istoriji ljudskog društva jeste praistorija.
Za period praistorije nema pisanih izvora, već se koriste artefakta i naravno tu imamo arheologiju kao pomoćnu istorijsku granu. Čitav period praistorije podeljen je na periode. To je period paleolita, mezolita i neolita. Period paleolita traje od pojave prvog čoveka do negde 10.000 godina pre naše ere ili starije kameno doba. Mezolit ili srednji period traje od 10.000 godina pre naše ere do 8.000 godina pre naše ere i neolit, mlađe kameno doba, negde od 8.000 godina do 7.000 godina pre naše ere. To je neka okvirna hronologija. Prvo stanište ljudi bilo je u Africi i iz Afrike se čovek seli na druge kontinente. Prvi pravi čovek računa se da je nastao negde pre 2 miliona godina, naravno u Africi. U tom razvitku čoveka kao ljudskog bića razlikujemo nekoliko perioda. To je Homo habilis, to je vešti čovek koji pravi oruđa, koristi vatru, živi u čoporima ili hordama. Homo erectus ili uspravljen čovek koji oblikuje svoja oruđa, kažemo za njega da je prvi lovac i koristi koplje. Homo sapiens je razuman čovek i već ga u Evropi i Aziji pronalazimo negde oko 300.000 godina pre naše ere. Homo sapiens je i neandertalac, za koga znamo da je prvi koji sahranjuje mrtve, da živi u porodicama, odnosno da imamo rodovsko društvo. Homo sapiens, veoma razuman čovek, ono što danas smatramo savršenim čovekom i smatra se da je nastao negde oko 20.000 godina pre naše ere. Kromanjolac, ovi nazivi kromanjolac i neandertalac jesu nazivi koji se koriste prema mestu gde su nađeni ostaci. Kromanjolac spada u ovu grupu Homo sapiensa sapiens. Na Balkanskom poluostrvu Homo sapiens se pojavljuje negde oko 40.000 godina pre naše ere. Praistorija će urediti ljudske odnose i posle čopora ili horde imamo pojavu roda, odnosno rodovskog društva, gde funkcioniše rodovska skupština. Rod se udružuje u bratstva, viša organizacija pleme, a najviša organizacija je narod. Sa pojavom rodovskog društva izvršena je podela rada. Na prostorima današnje Srbije imamo 3 značajna, važna i najpoznatija nalazišta. To je Lepenski vir, Starčevo i Vinča. Lepenski vir pripada periodu mezolita, Starčevo neolitu, a Vinča to je mlađi neolit gde se pojavljuje i rudarstvo i zanatstvo i znamo da vičanska kultura zna za rudarstvo, da su prvi rudnici na ovim prostorima Šuplja stena i Avala. Pojava metala, znamo da se u neolitu već čovek poznaje zlato i bakar, da se javlja jedna nova privredna grana, a to je metalurgija, a da prvi period metala vezan je za upotrebu bakra i taj period se zove bakarno doba. Pošto je bakar jako ograničen u korišćenju, a bilo ga je u velikim količinama, onda je on mešan sa drugim metalima i tako nastaju legure, a najpoznatija legura jeste bronza koja je mešavina bakra i kalaja i bronzano doba smatra se da počinje negde oko 3.500 godina pre naše ere. Točak kao najznačajniji pronalazak praistorije pojavljuje se u bakarnom dobu, onda se javlja trgovina kao nova privredna grana, počinje pojava prvog pisma i pojava i naselja koja se dele na seoska i gradska. Raslojavanje rodovskog društva nastaju seoske opštine, stvaraju se plemenski savezi i naravno veoma važna je institucija grada, jer sa pojavom grada i tom društvenom podelom rada, faktički koja se deli na stanovništvo koje živi u gradu i stanovništvo koje živi u selu, nastaje institucija prvih država, a to su gradovi i države. Nastanak prvih država, gradova, država i država uopšte vezan je za doline velikih reka, što pokazuje da je zemljoradnja bila od izuzetnog značaja za razvitak ljudske civilizacije. To je prostor Mesopotamije i reke Tigar i Eufrat.
Država Egipat je nastala u dolini reke Nil, Indija u dolini reke Ind, Kina u dolini reke Huanghe. Na prostoru zemlje, odnosno onoga iz čega će nastati civilizacija, govorimo o 3 rase ljudi, to je bela rasa, crna rasa i žuta rasa. I naučnici su uspjeli da definišu neki 14 srodnih jezičkih grupa. Od tih jezičkih grupa značajna su 3: indoevropska, semitsko-hamitska i kinesko-tibetanska. Indoevropsku grupu jezika čine jezici, odnosno ono što je nastalo na prostoru Indije, to su znači Indijci, Hetiti, Međani, Persijanci, Grci, Rimljani. Semitsko-hamitske grupu čine narodi u Mesopotamiji, kasnije Feničani, Hebrejci, Egipćani, i kinesko-tibetansku grupu, to su Kinezi. Karakteristične su prema ovim grupama jezika i 3 zajednice naroda, to su Semiti, Hamiti i Indoevropljani. Semiti potiču sa Bliskog istoka i Arabijskog poluostrva, Hamiti iz Afrike, a odnosno iz Azije i kasnije iz Evrope, to su Indoevropljani. Cijela priča vezana je za nastanak sveta, za Noja i njegove sinove Sema, Hama i Jafeta. Odnosno, biblijsko ime za Indoevropljane jesu Jafetiti po Nojevom sinu Jafetu. Što se religije tiče, u ovom vremenskom periodu znamo da je prisutan politeizam, odnosno mnogoboštvo, da se javlja jedna jedina monoteistička religija, a to je judaizam, i da je iz religijskih potreba nastao i čitav jedan sloj stanovništva koga definišemo kao sveštenstvo.